isa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni na wikwati umusiaisia kana watinda ne sabo ndevala watindila tewa karatuwa matuko miongweli na nana mwaini wa kenda mwaka ningili na miongweli na ile diudhocha ndini wa Vilingi wa Mauvoo babikia kumaniria maundola medu wa maikitika mudhanani wa umundi mevo Mauvoo makonete uneni wa Musumbi William Ruto yulua kutheni kianza na maoni maenendi na munoele metani ya ukamba kumanwa na kusakwa kwa Penina Malonza na Dr. Alfred Mutua mudhanani wayo kwili wa amwekati wa maminista alame kwili wa ndini wa serikali ya Ruto kati wa Mauvoo angi maingi kwa uyu hekatambo kwa turatu manengete uito ala tukumbanesye ni bamwe na Musumbi kuweta o mituki nza tai kuthinikiwa Jessica Mbalo kukadhi ya Ruto kwa kunenga akamyana serikalini yake. Chalo cha utongo iwa Alfred Mutua na Penina Malonza kiiliata nusungiwa. Ateteima lame mamudha memwanda kuteta kwa kwema kusakuwa serikalini ya Ruto. Vilingi wa Mauvoo. Wambita Veronica SYOMBUA ningwitika Sharon Dindano kwitha aitwa lilo Mauvoo maitu kwanzia ya meko ndikwano tukwatianie Facebook cha Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV/FM official. Nina wikwatio nitu kutambanie mwe ngina muthia wa Mauvoo maitu. Musumbi William Ruto ni wathana thina wanza ila yukumbilite isio mbingi cia Kenya tai kuthinikiwa o mituki ona kutuika nthi tai vandu vathuku kiukwati kuisianiwa na miaka miongo ina mivitu uneni uyuka umundi vala umbanite ndini wa State House vala atongoesya umbano wa kunena ni cia maundu makonete nza o ingini wasya tavaile kwikwa mitaratala na nzia mbailu ya kuthuia nthi. Boniface Mutisya ena Mauvoo. Munyaona nza kana yo wendena ikumbela isio mbingi vandino ya Kenya. Musumbi Daktari William Ruto oneka ikithitoni choveta mathina la methi tuvona methi maiselesia kithito cha kuthenikia thina uwanza isio ni mbingi that we have this consultative environment partners and also no chumwa kevala liumeni na kuma serikali nene kunya ikiwa kaundi mbewa miongoli na ile vandi ya Kenya ila siende na ukoneka muno ni thina u 50 trucks 20,000 bags of rice 20,000 bags of beans. Na yumuthanyani wa umundi Musumbi William Ruto ni wetho na kikalo kimwanya kunena nisia maundu makoneti nza vandi no ya Kenya vala wawetakana mathina onthe makonaniti nza na munyo methwa maithinikiwa na kunena niwa nthini ofisi wa munini wa Musumbi Rigathi Gachagua. 3.5 million citizens in the Republic of Kenya are today severely affected by drought, not to mention livestock. Mainyiva utalo wa andu milioni 3.5 vandi ya Kenya ni mama kunikite ninza na munyao. Na yumo Musumbi Ruto ni wawetangika vena vata munene wa serikali cia mutu konela nene kuthukuma vomwe kuikikana vena nzemba elusi ya kunena nisia na kuthinikia mathina makoneti nza na munyao. And on a weekly basis we will assess the situation and see what this intervention will mean for the people around the country and what additionally can be done as we go into the future. Vala umundi nene avomani munene wa musini wa Ilovi kana State House Ruto wathingirelengi kana nonginya mitheo ndele kona nitue na maundu mauthinikia nza na yo ithewe ithukumanesa na kwikia mawala nyomailu kithitoni cha kugithekana ukwati wa nthina Kenya ni watumika kwitana mwene nthi na yo vinda ya munyao thinendea na utandika kana kunyamasya andu ingi. We now have a plan of action to build on the plan that existed before to avert any untoward further suffering of citizens in these areas. Mutongo TV nyene toboni mutesya.
Muyumbe wa Kibwezi East Ungu na wa chama cha Wiper Mwandu Jessica Mbalu ni wakadhia itambia ya mthenani wayo ya Musumbi William Ruto ya kuolota utalo munene wa amwitu nzamani yake ya maminista vala amwitu mwanza molotilwe na angiatatu kunewa mianya ya kiwango kiucha uminista ainene ya sokoni wa Kambo sub-countini ya Kibwezi kabindani kala watu wa ICICSO ya kunengane ilovia siya uwezo fund. Jessica ni waweta yuta ivuso isio kwa amwitu kuonania utoni wondini wa miana kivalukanyo ya utongoi. Kennedy Mulinge ni mwandiki witu. Ayandamana na Deputy County Commissioner wa Sub-County ya Kibwezi Paul Wanyonyi kunenga na ilovia siya uwezo fund kwa ikundisi ya mwitu Kibwezi tumelono wa siwa countini ya Makueni. Mwandu Jessica Mbalu wawete tambia President William Ruto kusa kwa maimiva mwitu muonzeta maminista serikali ni wake tawona nyo wako ya nesi ya wadho wake wakuweta uyananu wake mevai na ulawithi toisukumiwa kwa ivinda ya saa vandhi ya Kenya. Nataka hata kushukuru the president kwa sababu ya kuchagua wamama kwa cabinet. Na eno nengelekano ya mwaitwa tuweke viti tuyala tusiaite ta promise kana itwaka nituyuthu kumatwane wamawe. Na kwa ndi mundu muka ningusisya maslahi ma mwaitu na nau. Na tuyitia na witi na tio wo tio mocho ngo kitu timathuku maonthe nekana tumie uchako kwitu. Vale wetata mbunge ni mekwitho maikwata mbo wa mwitu akwitho wa minister hila masito maume uthakwa mbunge ni Jessica ongi waweta vena vato wa mwitu kuendea kutonthio kiukwati weyo na nyakie kwa kunenga na kimanza cha shilingi milioni 4 kwa ikundi mbe wa miongo 3 cia mwitu kuma kinando cha uwezo kuiendesya. Omundi nitwanenga ne 4.4 million shillings ila siuthi kwa ikundi miongo 3 na ile cia mwaitu nditunga mubea nundu wa mwaitu nundu wa kwikanesa ikundini ngwata nionzeo maende na kwikanesa katika table banking na mbesa ini tuonete undu simekite kumatethia kavinani wakaua ikuli ya mwitu kuendea kukwata na kusovi ikundi na kuendea kususilovia sia kuiendesya na kuiyo kila kiukwati. Nimakwata mwana ona wahula na nimakwata ona mbesa makatoa sukulu makaivya visi na itwa madha kumongela mbesa inge na tuimaite ya basari nikana withe misi yitu na ya silva. Mithanesu mini tusiokie kibilani o tuende na kwa senia asante. Sisi kama serikali tumeamua kushikana ndio tufanye kazi pamoja na kazi ya wananchi. Na ndikuli ya mwaitu inde mwikathi kuwa mikate sionthe kana tio uo lakini ukenda kuoga umunthe uketungia mubio baini mutu omwe tiongina weguo moyo kana ili tiongina weguo moyo. Ken Mulinge, Mutongo TV, kuma Kambo, kaunti ya Makueni. Mwandiki witu wa Mauvoo Daniel Mongela nutumbanisi chalo cha Dr. Alfred Mutua na ulandini wa serikali ya Kibaki wa imuneni wa serikali na itina wavau asa kuwata gavana wa kaunti ya Masaku kwa ilungu ya miaka 10 na mudhanani wayo avikiana kunyuvwa ni Musumbi ta minister wa maundu Mandi Sianzaka na Foreign Affairs. Dr. Alfred Mutua. Dr. Alfred Mutua aseto kamba wa mwalava kauntini ya Masaku na kasome imanisioni sikivuthukanio vanthi ya Kenya na nthi cia nza maundu ma mikomukanile na wandiki wa Mauvoo. Onowevo Dr. Mutua ethitu na nguma mbingi vanthi ya Kenya kuma na maundu ma kivuthukanio ala wikite maundu ala methe akivuthukanio na wikwatio wa nenthi aingi. Na niwo ni wasinema nuni kahasindwa andu matao na metho kuma sana wasinema niwo na wema ndakala mundu wasinema na thela au mwaka thilengi kwi mwakani wa ngilile na inanthini wa serikali ya Musumbi Mututia Mwai Kibaki. Dr. Alfred Mutua ni wakwatie vuso ya uthukuma serikali nesu kuma mwaini wa 6 mwakani usu wa ngilile na ina vala wathukumia serikali nesu ngina mwakani wa ngilile na 10 mwanani wa muneni wa serikali.
kuma vau itina wakatiba kangilile na 10 kusauva vanthi ya Kenya na nzeve nzau ya serikali cia mutiuko kuka. Dr. Alfred Mutua ai umwe kati wa magavana miongwena na mwanzala mataniye matunda ma serikali isu cia mutiuko itina wa ene nthima masaku kumusakua na kumunenga mwana wa kwitha gavana wa mbe wa kaunti ino ya Masaku. Watongoisi kaunti ino tethianisye na Bernard Kiala kiongozi mwana mina gwa gonde itina wa kuethwa kithitu matuku 27 mwezi wa katatu mwakani wa 2013 ni wathukumia kwa miaka isu 5 vala ingi kwi mwakani wa 2016 unesio usetuka kuma chamani cha Wiper Democratic Movement na sauve chama chake cha maendeleo chapchap vala withitu ndaelesekana ena ndoto ya kuite kivila cha usumbi nundu ingieti endai kuthibala mukamba ukukwata kiyo mwana itambe yake ya kusetuka kuma chamani cha Wiper Mutua ethitu ni vathukanio mbingi kati wa tongoi siamani sikivathukanio urula withitu ndokelia makuli kwa ene nthi kuma va ile mbetani ya ukamba itu muthiwe tambai. It's very serious. Si siasa ni very serious. Tithela tene kuti asai Kalonzo wawe ndiye azimio asokai baya mukamba mwewe aendie eweka ivindani ya umandha kivila cha usumbi chama kicha maendeleo chapchap kinaiungua ngwatanio ya azimio la umoja na itina mutongo yu wa chama kicha maendeleo chapchap udhamia kuma ngwatanio isu ya azimio la kulikanthini wa Kenya kwanza kwa kilona weti kana vaina wiki ku tendo mia kana watu buthia na itu tambaya mukamba tibuthaua itu umonia kuma na itambe yu ya Mutua kuma ngwatanio ya azimio la umoja na kulikanthini wa ngwatanio ya Kenya kwanza ni wisie kwikethea vanene itina wa musumbi Dr. William Ruto kwi muthani wa iyo kumutangasa kwitha minister muveani wa maundu manza kana foreign affairs vala yu Mutua kwitha ndathukuma nthini wa serikali ino ya William Ruto na kukwata ingi vuso ya uthukuma serikali ni ino. Minister for Foreign Affairs and Foreign and Diaspora Affairs, the Honorable Alfred Mutua. Daniel Mwankila, Mutongoi TV, kauntini ya Masako. Tuinganisya kauntini ya Kitui muthethani wayo musumbi wa nthi ya Kenya na musakuye Penina Malonza kwithwa minister wa maundu ma utalii kana tourism na ulawa munini wa governor wa mbe kauntini ya Kitui Dr. Julius Malombe na nthini wa usakwani muvitu aye makuya nyakula cia kivila cha ndongo yaka kauntini suna chama cha UDA Onesmus Chalo no tumanisye chalo chake cha utongoi. Minister for Tourism, Wildlife and Heritage, the Honorable Penina Malonza. Penina Malonza ni mwa masieto kati wa alama minio kimanguka cia nthi ya Kenya tina wakoloto ni musumbi William Ruto ta minister wa maundu ma utalii na nyamusi ya kitheka we Penina Malonza no Penina Malonza sieto toini wa Itumbi location ya Kibwea sub-county ya Mutomo Kitui cha Ithiova county ya Kitui. Penina amina masomo make ethiwe ethukumana makundi matema ki serikali ala matwa isi yangu atanio na makanisa na ukana kunengana oteithio kwa sianila siumete misini la mivinye ya kiukwati kuma mwaka wa 1993 muvaka mwaka wa 2011 malawati ya wya usuna kulika maunduni ma uteti. Penina nualikile maunduni ma uteti mwaka wa 2013 tamunini wa governor wa mbe wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe balani umwe wa alama mbisi serikali cia mitiukova kaunti ya Kitui balawa thukumia kwatia kianda cha munini wa governor pandu ve lungu ya miaka 5 etino lungu ya miaka 5 kuthela Penina ni wakwatia ni David Musila kukita kivila cho governor kaunti ya Kitui onyuvanini wa 2011 tamunini wa Musila balama asindwe masembani ma kivila kiu mwaka nusu wa 2011 etino wa David Musila kunguthulwa ne Charity Ngilu mwakani wa 2021 Penina nunongamia kivila cha ndongo ya kaunti ya Kitui ngwa chama cha UDA balona athiuka kaunti ya Kitui imantha kunyuvata mutongo wa kaunti ya Kitui pamana kukunea maleve ngwatane ya Kenya kwanza kaunti ya Kitui na wetete kana muradi wa umadamu unatatie kidhisyo na kile tukumuma na ndika atutedia akawinikilia nikendo supply kibuba itina wanyuvani kutwaiwa mwandu Penina nomboke ewa kelendhini wa masemba makivila cha ndongo ya kava kaunti ya Kitui itina wakukwata talo wakula ngile miongo mwanza na nyanya maana mwanza miongo nanda na itatu balona sindana na ateti ange mwanza. Penina nuona kwa talo munene wakula ya sianyo na ateti alange mano kitaivila kivathukanyo kaunti ya Kitui ungua chama cha UDA balava yu mwona kwa tambe wakula ngile miongo 5
utalo uyu munenge Penina utonywa kwithia ena wasia munene va kauntini ya Kitui. Tuko Kenya kwanza kwa sababu tunajua already the dam is cast. Yeah. Pia nano kunikilinika na ngwatana ya Kenya kwanza na kwati kilungu cha miongo na mwanza ilwa na chakula va kauntini ya Kitui. Bala kaunti ya Kitui ni na tongo sino utalo munene wa kula ila ngwatana ya Kenya kwanza na kwati kumelembetani ya Ukamba. Itumisi ya Penina Malonza kuolotwa ni Musumbi William Ruto sione sieva chambe Penina kwithia na tongo sino utalo munene wa kula kati wa ateti ondela mano kitaivela kivathukanyo kauntini ya Kitui ni kimo cha kitumi cha Penina kuolotwa ni Musumbi kwithia Penina anaye nthini wa kamiti ile na aswani ya maundu moteti wa ngwatana ya Kenya kwanza ile mbetani ya Ukamba ni kitumi kingi kimunengi evuso ya Penina kwa samwanya wa minister. Mama, tutapea Ruto kura zetu pamoja na za wazee wetu pamoja na za watoto wetu. Kwithia munini wa Musumbi awaitie serikali yake akanengo tongo iwaka kilungu cha miongo 5 ilwa ya nthini wa thukumi wayo. Penina ni umone yumiti kukunia maleve Musumbi William Ruto na kuthosia mawatho ma chama cha UDA kauntini ya Kitui. We stand by and send you and say this. Tunataka cabinet ministers 20% kwa serikali ya Kenya kwanza. Tunataka chairmans wa boards 20% kwa serikali ya kwanza. Na wamama pia wakuwe. Na tunapoandamana muangalie agenda. Tunaona hii msunguko haina mama. Penina olotlo kuangamia Mauvoo watalina nyamusi ya kitheka. Mauvoo la withito ungamieto ni Najib Balala ungua serikali ya Jubilee bala kuisila mutandao amekumukanile Najib Balala uthokisya kwa oloto kwa Penina na kuetano kumukwata kwoko ndenu wa thukumi wake. Penina ena kianda cha kukilio kwa tuwa Mauvoo uo kivalua chumo kimuvalu kila mwandu Penina cha kukilio kwa tuwa Mauvoo uo itina ukithia wevulwa ni madhina uo wa corona walika vandhi ya Kenya. Penina Malonza nuwa wambe kwa oloto ta minista kuma kilio ni mbunge cha Kitui cha ithio na ingi no mwaka tuwa maminista atatu alama mini ya kwa oloto kumelembetani ya Ukamba. Kitui cha ithio ikinondwa kutani etina ukithia kita kwa ta minista valama minista serikali ni nene siatene va kauntini ya Kitui medhi utomenyu wakuma Kitui cha kati wala Charity Ngilu na George Mutua ndoto mathukumia mamini serikali ni siatene mbitu na yo mwingia yulo Kalonzo Musyoka ni wathukumia minister serikali ni siatene masito mama minister lama mini na kuetwa ni Musumbi medwa mitha kwa mbungeni no kana kuthuimwa tilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Ngewaisu ya Onesmus Chalo ya Penina Malonza ni kutunenga ivuso ya umele mataa na tisio kilio mituki musesia dukatate kudivasa. Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wichenginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 3 na kwenda single 3 mundume pedina masitwa nitawa Faith Mwende wewe we single ni kaleto 3 ni single ndio isi 3 lakini 3 kwa timing kwa mundume single 3 na numanda omuntu ni manda mundu tutona share single kwa mundu genuine mundu trustworthy aumenamo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development mpaka meswe da wambitese kota nenda ndiuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kama ile uwe na pala kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siakwa hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wivinya muno kwateania na Peter Mutuse wa Maunda Gavana supporta baby sitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambe ya saa 12 na ndateka miongo ina sia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba mbenzi wimi wa ng'ombe cia yeia thiri wa kilungu wasia wa mwimi ingine na kusiye mukeka wakina mukeka usio ukomea tumena iwa ukomea mwana mundu wote ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na twelito transplant sasa nata
transplanting by sauteka provided with the amindo ni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mwenda kwabaluka pyo Mudo na kwitha imonda flat muno wethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa muimi kuna na kolelia wewe tongo kibanda ana manya kuna ambia kwa makitongo kwa wewe masindula simbesa ni mazira simbesa wasia wa muimi Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Ni na udho changi musesia tuende na kutambania imwe itina wa musumbi wa katano wa nthia Kenya William Ruto muthethani wayo kutanga sama minister serikali yake na ile mbetani ya ukamba avikia kusakwa ulauna governor wa county Masaku Dr. Alfred Mutua kuwa minister wa maundu mandhi sianzaka na foreign affairs Penina Malonza na ke ane wa muvea wa utalii na tourism UNND ile mbetani ya ukamba nimeoneka maumia mawoni mo yolua kwa kusakwa kwa tongoi asu eli Lina Musangi ni watumbanisia Mauvoo. Na wa musumbi William Ruto kuolota maminista serikalini yake kuiyo ekalima ile mbeta yokamba yuni mume maoni kumana na moloto monena na kamemeka kama bisa kamutongo yekalima musuwa mwinge kauntini ya Kitui ni mamukadhi ya musumbi kwa kumolota Penina Malonza kuma Kitui kia dheo Dr. Alfred Mutua uvamana Monica Juma. Tungia rais witu Dr. William Samoei Ruto muvea munene nulondo wiki yokamba nigwetha no tunyubie ma minister eli aza atunyubia minister Kitui Penina Malonza ulaniwe unaye wa UDA akwenda kibira cha women rep na atukiria muno akamba nigwethio na serikali ile na bitie ndatambwa Kitui tuketha na minister za kuye ma minister bala osisi siene katake ekieneza muno nundu asa kuye ma minister maasila twitonya kwaje kananga mena kindu azio za kuye na ndo momete mesiete kindu na ndo tuna asulea na moko ta Penina Malonza ekali ani mamwenda musumbe kwenise mawadho make kwe mwanenzi wa mwinge vala waelese kana katilani mwinge na Kitui nikenda kutuikithia musi uwa mwinge county kila tukulia ni alilikane county ya mwinge ila watu athie atunenge county nundu yo na otonyi etigilo na athioka otwatha anatha na mawathano atezi kabakethwa beli ata ininga ya muonekania galikoni sia ukamba wa Masako na kuonekana ya Machakos kila kinatangazwa ni president ma CS niona nune kieneza tuza kuya kambali na niopwe maudu kumaneza na basi ile itiele ni request kila no mana katongelo mundu ole kanomwe na ito tuithuko mwa tuno joto wenda ulona igava Masako Dr. Alfred Mutua niona isu nengio niyo yake actually Kauntini ya Makueni na Kuene ndeni mamutula mutu musumbe William Ruto kwa kila maweta kananda na molo tandwala mmethia wana monzunzini wa kabineti yake. Kweli twasini tukwati tokamba no tukonzidi wena ndipethe na regional balance lakini twina andu meta wa alemavu na twina mwasomu nitukwenda at least within makonzidiwa na muno ila mindo ya 5% within ya reconzidiwa ingi zaidi muno nundu our president nitukwenda usisia muno alemavu matonetha me employed ingini maelesa kana minister walotiwe wa utalimu wandu Penina Malonza mena wikwatukana nukuthinekia mathina laikali amethitwe makusilata kunyamaswa ni nyamasi ya kithekani kuma Sava National Reserve nundu yu wa tourism no thengeiye nundu Makueni na Kitui tibaza muno maishu wala twithana mopa asasa nundu nithe tupakene na National Reserve ila nene asafo mathina la tuthitu maituthinya
manzo biti sia yambwe situ na mu na nzoka numegwetha yu maisi wanasani kwitha twina mundu mu witu ula weyero bake twi owese mathina su twitha namo na compensation yutela ya nzoka ya betiwe ningwona Klaus Chuniki uthikiri visit wengi andu wange nino nio mana support hiyo ouda ndio matete lakini tuna expect ya tayo makuene county nondu tuona andu maitu ukamba generally ukamba no tu ku appreciate lakini makuene county peo na netuna abini huo kidogo lakini no tu upoya William Ruto ari visit wabaini tumiana tu kwasi ukuongela tu kwa point withe no watu ose andu maitu. Good report ya Vilingi wa Mauvoo Nelina Musangi. Ngwatanio ya siama cia kutetea mavata mandu alame mamutha me mwana ya CDPOK yuni atola muti President William Ruto kwa kuvuthisya mwanya wo ndini wa nyuvani ula unekie wanzama ya maminista kwiyo. Ngwatanio iweta onetina wa memba mo mbe wa milioni 3 kwikonya na iseso ya unyuvani na kwikia sahi na Musumbi Ruto ibindani ya campaign. Vai mundu onomwe wi mamutha me mwana unasa kuwa zamani imbia ya maminista Benjamin Mwaka no kutuelezea. Unyuvi wa Dr. William Ruto wa maminista meviani kwa thukanyo kwi iyo nuwatula muti yuni andola metha na mamutha me mwana ikundi ya kutetea mavatamo ya CDPOK iweta ni tele milemu no kuona vate umawo unani wandhinu wa miana yonde miongweli na ili ya maminista. It is so sad to ignore such a big community. Our population is more than 6.5 million. Ikundi yedi weta memba mo mbe wa milioni 3 meinaki siya kukwata mwana winini wa omo wa minister nokana kuhithua na mundu wa kukutia akisiomesa nene serikali nyakati. The government ministerial positions also need to have at least an individual with disability. Na yu President William Ruto hetelo kunyuvandiki maa kutoa miviani na maminista atethesya nuwathuthiwa maunyuvini anda koloni andoame mamutha me mwana ondumwe na kuthukumithia wiwano ula waandikanie na moka vindani ka kampeni ula waina maundu mavata ala wailo thukumithia kwa vaita wa andua na ala methito mathi ya kuvathwa nthini wa serikali kivathukanyo mbetu. We've lost in the cabinet secretary, but we want representation in the PSS. We want to have principal secretaries. We want to have CASS. We want to be represented in the CECs, ambassadorial positions, commissioners, parastatal boards, CEOs, and many other state jobs. Rais ahakikishe kwamba mambo ambayo yalikuwa na muongozo wa hiyo disability charter yameweza kufuatiliwa. Yasiwe yakawa ni mambo tu ambayo yalitajwa wakati ule wa kampeni ndiposa rais yaweze kupata nafasi. Dhinwa za maimbia ya maminista mavata mo yu medho wa mokoni maminister thukumi wanthi mevae na mavata me mwana Mwandu Aisha Jumwa. Representation of persons with disability in main decision-making spaces is essential in guaranteeing their inclusion and participation in social affairs. Article 177 in our Constitution envisioned such representation. We wish to pass our special congratulations to the elected legislators with disabilities, both in the National Assembly and the county assemblies. They indeed gave a spirited fight in the campaign trails, and to their constituents, thank you for looking beyond their disability. Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kumavamu sinilovi janito Benjamin Mwaka. Thina wa kiwu inyamasi ya NND aingi kaunti ya Masaku na mo NND kukulia serikali kusiucha milati mwa ya kaunti. UMCA wa ward ya Tala Jackson Ndaka na wetakana ena wiki kuna udhukumi wa governor wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti na bewa ilu atongo yu ondema kaunti ya Masaku kukwatiani ya kumanda usungio wa thina wa kiwu. Ndaka inena itina wa kutambuka kusisia imwe ya miradi ya kiwu kisioni chake valawa kulia NND ondema iketikile kulicha siasa ndini wa udhukumi mweu wa kaunti ya Masaku. Aiweta edhiwani mekuidhiwa na ngwatanio madhina maingi makavikia na kuthela. Boniface Putisia ni mwandiki witu. Liuki thina wa kiuno ikumbelete na kuendea na uvengi sa maundu make la muthenya kuyenende ingiva kaundini ya Masaku
vala nende ingi methiruma ikulia kusiukwa kuvukua kana kutungiwa kwa melati mwe akaunti ya Masako mevu masilanga na lamavikia na kulindeka na tuisanesa kika na yune vinda ya munyao ila nende maende na udhinika na tuangie vinda ni ya mbua vala nende amekwate ase masilanga kulika kiuno kumatethia ila methe wanathina toa munyao MC Jackson Daka weta kana yuno nginya vethiwe na unene nyamwelu kana muvango wa kwa ilia undu enende matonyo kwata kiuva akaunti ya Masako weta nacho kiki katonyeka ethi watongo ya lasa kuwa akaunti ya Masako isioni sionthe makethi wa mwikwatania na ngavana wa akaunti ya Masako kusungia mathina makiume kuoneka isioni mbingi na ndikulia gavana wa Masako Madam Wavinya tithu kumatingwatanio ni nake project ino ni lazima tuendesi nzama ni yanenga mitalatala yayo pale naviketie tongo ni shem na mwandiki wayo ni manenga mitalatala wala manaviketie yu area noti ya kikatini ni area ithali na munao mwingi na ni kunidi ongelo ndobo ingita ile nuongela kana weke sioni chake nukwithwa ayati ya milati ondele vikie na ukwama kuvukuvu kwa masilanga na kuna mwene nthi wana kuongelanga milati ingi isioni ila sithitwe na munyao mwingi kana isu ila iteva kuve na mbusi kana kuna matonya ukwata kiwu ikenda andu asuma kwata kiwu ti solve kiwu wize ithe tu solve kiwu once and for all ondu tunanene na governor chumani mwaini utui tusioka ngitu kuesilanga amaluba anena ukatha utongoi wa ngavana wa akaunti ya Masako mwana uthukumi wake ulaona niti matuku kauta etina wa kunengelelwa kana kuithwa kithitu kuthukuma akaunti na Masako ni wakulia nethi na umaikesa udulute kwa ni mondu makoneti uteti na kulicha mondu make maendeleo siasani na kuvingisa uthukumi munini ulawende na kuonanwa ni atongoi wathukanyo makaunti na Masako ndawa yunisiukie ngavana nurati ya bina yukwe na ndawa ikotala ni monie ya tutwa na ni monie tani siakanie tukwata serikali moko sawa atuyekana na siasa na ithio ndeti ikwatana sawa sindula sio ndo mwanguliti ubo wa basari sio ndeti tu thukumana nenu utangu ni akura na wangu niyi sawa ondeti tu thukumana sawa na bai mundu eitha ya muongoni na wandani kumava matungulu nyeni toboni mutesia mundu me mwene wikithiwe kutiwa ni thayu na angi miongo itatu matua matena mawikalo itina wa mwaki kuvivya nyumba sio kisioni cha reli kila kikuyu kaunti ya Kiambu tukuni wa kwamukia umundi umo wa mwaki usu ndunesa kumanyika na vala hulautiwe ni thayu nikana kaukuwa miaka itatu vala mali ya lato munene yanangikie na enendi sume utula muti muvya wa kuvosia mwaki wa serikali ya Kiambu kwa kwema kumetika kwa mituki ona itina wa kisesecho kwili wa mitambudhu kuma vala mbanga isu ikitekia citizen na inoro. Jina naitwa James Kamau, MC hapa Kikuyu, na hapa tunahuzunika kwa sababu kuna kizanga cha moto kilitokea jana na tukapoteza mtoto mmoja na nyumba 18 zikachomeka na kuna maboma 18 ambao watu walilala nje, na mimi naomba watu wajitokeze tukuje tusaidiane na hizi familia kwa sababu wengine hata pesa zilichomeka, na ili tuwasaidie wapate mahali pa kulala, watoto wapate chakula. Na pia ni changamoto kwa county government ya Kiambu tuhakikisha kwamba tumeleta magari za kuzima moto na disaster response ikue top notch, kwa sababu hiyo ni shida moja tuliona jana. Tunaomba tu sisi tuendelee kushikana, na wazazi pia tunawahimiza wahakikishe watoto hawajaachwa kwa maboma peke yao. Magari za moto kama zingekuwa karibu, hiyo moto haingeendelea. Ingekuwa imezima kama ingekuwa inatoka karibu. Lakini hapa ni Kikuyu kutoka Kiambu ni kilomita kadhaa. Kitambo ikuje, hata kama kuna jam, moto tayari itakuwa imewaka sana. Unaitwa? Naitwa Danson. Alikuwa ametoa hizi vitu mabati.
Tio mundi musumbe William Ruto ni wombola mubango wake wango vithiasya kwisila simuni vala humbanosu watwa hoteli wa Norfolk musini wa Ilovi waweta tave kwithiwa na mitalatala miseo ya ngovithia na tila yithi tovo ona uivo ni waweta twivika mwaini wa 11 tave kwithiwa enendi katika tiwa milioni 4.5 ala avingienza mekwithiwa matona kukova mbesa ingi. If I could just throw a number at Fuliza was a very popular word in our campaign, and I'm happy that you are listening. And because you are listening, today you have made a very positive statement on matters Fuliza. First, I am very happy that between 4 and 5 million Kenyans will, by beginning of November, they will be out of the blacklisting. That is very important. The fact that they will now be out of that space is a very positive development, and I want to commit here that the government of Kenya is not against credit listing or credit bureau facilities. In fact, we support CRBs as a mechanism of instilling financial discipline in our financial sector. It's not our position that we are against CRBs, no. Our position is that we should change the model of listing so that we do not make it an all or nothing, and we do not criminalize, and we do not unfairly disadvantage borrowers, but we give them an opportunity to be listed to be scored so that we have a graduated list that people can work their way up. We have agreed, and I am happy the CEO of Safaricom has announced here that access to Fuliza, the interest rate will come down by 50%. Naende ni uvo wa uvuocho ni mauvuocho kwa atandiria musesi ange waisunia kutubicha muthia wa mauvuo maitu die kwatekanani wa vikia na kumanda maundu ala methiu maikitika muthenani wa umuthi nditungia muviano ndo akusa kwa mauvuo ma Mutongo TV alawe twaninye Veronica SYOMBUA na Sharon Ndinda nditungia muvia onthe ala maendia umbania wa mauvuo ma umuthi tukamane saa 3:30 cia vika niende na kumanyiria kwa uyuni utia mokoni make Erastus Kithuku Wanzomo thini wa kilungu cha Mount Everest Nutritional Clinic na Dr. Munywa kwa uyu ambao tiwanesa.